Hasteni koktum deli neleyo tabuk haktor ni koktum marokbo sung waisa sung nai nelesinu tabuk haktorni belai khe koktuma kotorma asaijak tabuk tamo humble Indo-china border tension hayake Bharat haktor bai China haktor tension nglaijak clash nglaijak border ari no tui lei jing koktumani bising tui tabuk sawi mangka Bharat haktor bai China haktor ni ari border tongma jagao aro yang Bharat side ni jagao tabuk 10,000 army soldier rongno ajagao deploy khaijaka hnai koktumani bising tui chung sawi mangka Indian army BSF rongno ajagao deploy khaijaka hayake niruwiri jaka norgo jagao Bharat ni map nungna China bai je clash mani jaga map rejak tongo jaga kormo khai haike o jaga no bisi border arino tuye China ta India kok banglayo hayake 1961 Indo-china war Bharat nijini jaga no kemajangna nangkha norok yang Ladakh side jon nukuna o jaga aksai chin hui tongmani omo tabuk China ni andaro omo 1961 ni sikang omo Bharat ni no kaisa ongsho tongmani haike China rok Sikkim ta Arunachal hastenobo South Tibet thunui wanchogu amoni bagai chung a jagabo kwbangma kok banglaimani nugui manjago haike chung saimano laibomani tibo saimano thokogoi China rok Tibet ni hano occupied khlainamani haike a jagao nai tongnai naikol nai naifang monk guru Dalai Lama haike botabuk Bharat haktorni Himachal hastewa tongo bo bini langmano banchirena bagai 1959 no Bharato kharima faikya Wikipedia ni mote naine kheke bo ajorao military ni dress sumui 14 din humui tabung ni Arunachal haste ni bisingtike bo Bharato hapayu hake ajora ni simuno Bharat haktor ba China haktor nasilai nuglai malaya anglayu border haike ari rogobo kok banglaimani chung nukjago tai China ni mebo China ni government mebo kwbangma Arunachal ni kami rok ni map no China ni bisingo tlangni phunungmani chung nukjago haike ajora ni simino China rok Bharat haktor ni kwbangma thaino no bongni bisingo bongni ari bisingo tlangnani bagai chaitok tongmani chung nukjagai mano koktumani bising tiro haike 1962 ni simino chung nukjago China bai Bharat ni ariwo China soldier rongno 10,000 ajago riwiri mani chung nukjagui mano koktumani bisingte amoni bagino yang Bharat haktorobo tabu soldier rongno 10,000 ajago riwiri mani deploy khairi mani chung koktuma sawi mangka haike chung kwbangma Bharat no nugo China bai Bharat ni ariwo clashing lai mani kok banglai mani amo kusang nani kokse phaya amo haiko gya je omo problem no solve khainani bagai government ok try khaikya haipeno problem solve khaimalaya anglayu joto government no Bharat ni bisingtibo amno try khaijaka kwbangma sarkar phaikya thangka joto no try khailekya amno problem no solve khainani bagai haipeno solve ingya ango jago kuno no mention khaliya but haipeno problem solve ingya a jagani borok Ladakh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal ni borok rok belai kheno kirima singsa o klaijak tamni himble jaga seglai tonglai mani jaga o borok belai kheno kirima singsa a jaga o chung koktomani bising tik semangka 2025 hayake 2030 o jaga ni bising India tai China choba nangai mano nei je buskang ni kok research khainai rok future ni kok naina rok borok hai hinai koktumani bising tike sawi khanarika haike jora sinanyai tamo ingya buskango ketal kaham update manghakai norugno o channel ni bising tike kokborok bai sawi khanarnai tinin video amsungno noro video no nai tongdi tai am dikhino video naine ni ngake norok o channel no subscribe khadi bell icon obo click khadi amsungno hambai